Umtsetfo walelive wakunyatwa ngulenkantolo lephakeme ngamhla 13 kunyanga yeNgongoni nga-1996 kepha yaqala kusebenza ngamhla 13 ngenyanga yeNdlovane nga-1997. Lenkantolo ngiyo umhlahlandlela ibuye futhi ivikele nemtsetfo-sisekelo. We solemnly honor the pledge we made to ourselves and to the world. Umtsetfo-sisekelo ushintshe umtsetfo kude politiki indlela kuphilwa ngayo kanye netemnotfo kulelive. Kulesa sikhathi uhulumende bekede lenye indlela vele bekukuthi asebenzise umtsetfo-sisekelo. That was a choice the ANC made to go for constitutional democracy. Chapter 2 uqinisekisa lelungelo lekutholakala kwetindlu, tempilo, kudla, emanti kanye netemfundvo. Lamula ukuthi kungalingani lebekukhona ngaphambilini ngolokwenda ukuthi kugcine kubiyekedwa kabanti. The constitution had to be transformative. It then gave directive to government of the day to put legislations to achieve the socio-economic rights. Kule nkulumo mpikiswano lesanza kuba khona section 25 ibese ibane ukuthi ingabe umtsetfo-sisekelo ungadlala yiphi inzima. Inhlangano ye-EFF ithi lesigaba kulomtsetfo-sisekelo sivimbela kwabiwa ngendlela kwemhlaba ngekuthi kuthiwe abanikati balomhlaba kufanele bancepheteliswe. The Constitutional Court initially started off with, for instance, TAC, the right to life through the death penalty. Nanome kunjalo kubantu labanyendi kulelive umtsetfo-sisekelo usengelo lethemba lelenda ukuthi sigcine sonke silingana.